Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel la wenze kanje awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubekela-ke nje ama-transfer umazi akhona-ke kuyona-ke i-Betway i-Premiership sokubekela lapha ekuzona ezimnyama i-Orlando Pirates-ke udaba oluvelayo kuthiwa-ke laphana-ke i-Orlando Pirates ingase-ke isayine laphana-ke umqeqeshi usanda kushiya-ke kulona-ke iqembu le-Marumo Gallants laphana ku-Abdeslam Odo. Impela-ke i-Orlando Pirates-ke izovala ngaye isikhala-ke ezivulekile kuyena-ke laphana-ke kuhamba yena-ke umqeqeshi laphana-ke uJose Rivero. Kuthiwa impela-ke i-Orlando Pirates izobe iqeqeshwa uyena-ke laphana ku-Abdeslam Odo from laphana-ke iMarumo Gallants. Lo coach kodabuka eMorocco impela-ke uyena uzothatha intambo zaso-ke isikhala esivuleke kuhamba-ke yena-ke laphana-ke uJose Rivero. Yona update engiphethe-ke njengamanje, like ividiyo usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo, nisale kahle.